Yes, reka twongere tubasuhure, twongere kandi tubahe ikaze, dukomeze kubifuriza kugubwa neza mwese abakunzi ba Eugene Official aho mudukurikiye muherereye. Mudukurikiye rero muri ku migabane ije itandukanye, by'umwihariko twiyegereze mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abari muri aka karere k'ibiyaga bigari rero ndavuga bari hano iwacu mu Rwanda mu mpande enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubabwire ngo ikaze ndetse tubifurize no kuryoherwa na weekend tugiye kwinjiramo, dore ko abenshi nyuma saa sita burya usanga weekend bamaze kuba bayinjiramo. Reka rero tubifurize kuryoherwa na weekend. Abari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo namwe mudukurikira muri benshi cyane, waba uri muri Kivu, yaba Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, waba uri Kinshasa n'ahandi hose, reka nawe nkubwire ngo ikaze muri iki kiganiro cyacu. Ariko kandi mbabwire ko mbazane inkuru cyangwa se tubazana amakuru akomeye cyane, amakuru tugiye kugarukaho ndetse mugiye gusobanukirwa bigendanye n'ibyo mwire mwumva kuri rezo sosiyo cyangwa se ibyo muri kubona biri kugenda bitangazwa. Aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mumeze mute? Namwe ndabizi nubwo wenda mutaramba yinjiramo weekend, ariko masaha make namwe muraza kwa mwinjiye muri weekend. Ubwo ndanayibufuriza rwose kugira ibabere nziza, anako kandi mbaha ikaze. Abari ku mugabane w'Uburayi mwe tuba turi kumwe, ndabizi amasaha ntago abari kure cyane, namwe munabifuriza weekend nziza. Ubwo mwese rero inshuti za Eugene Official, muryango mugari mwese tubahaye ikaze ndetse tubifurije weekend nziza. Amakuru tugiye kugarukaho, tugiye kwibanda kuri statement cyangwa se kuri byegeranijwe na ambasaderi w'u Rwanda uri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amazina rero ni Mukantabana Bertilda. Yes, ni Bertilda. Iyi statement rero uyu mudamu cyangwa se uyu ambasaderi yashize hanze irimo ibintu bikomeye cyane, ariko byatumye n'abasesenguzi mu by'ukuri bagenda babigoronzora buri wese akaba ari kuvuga ibye. Ariko muri aya masaha unyemerere ibyo wumvishe ube wishize ku ruhande, ureke twe utwemerere tuguhe ubusesenguzi cyangwa se tubuguhe amakuru yuzuye. Ingingo irimo rero yaciye igikuba cyangwa se yaciye ururondogoro ku mubasesenguzi ndetse no binyamakuru bigiye bitandukanye mbona byakojeje ibaba muri wino birimo kwandika, ni aho yagaragaje ko u Rwanda rufite imikoranire na AFCM M23, ariko ashiramo akantu kavango ku mutekano. Abasesenguzi rero so kwimanuka bati ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese kuko izi ngabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ibi byose rero tugiye kubikuvira imuzi n'umuzingo, uramenya ukuri. Ibyo wumvishe byose mbabarira use n'ushira mu gatebo cyangwa se mu gashashe, ugafunge nurangiza urambike muri dustbin cyangwa se muri puberi, hanyuma utwemerere tukwihere amakuru yuzuye cyangwa se amakuru ameze neza cyane. Kurundi ruhande ubu tuvugana Tshisekedi Tshilombo, amakuru dufite yamaze kugera mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mugabo ikoti ntaga kiryambara ari kugenda rifashe mu ntoki, ntashaka kwambara ikoti kuko ngo diplomasi yatangiye kugenda neza. Kwikubitira avuga ko ngo ikibuga cy'indege kigomba gufunguka ku buryo n'ubwiza kigomba gukora. Kirakora giti iki kibuga, arimo arabivuga nkande ko atari hano, atari kugenzura uyu mujyi wa Goma. Ibi turaje tubirebe. Ubushize Emmanuel Macron, perezida w'iki gihugu cya leta cy'Ubufaransa, yari yabigarutseho. Gusa ni ibintu byari bisa n'ibyibagiranye. Ese kubera iki byongeye kugaruka? Ibi nabyo nyaboneka ntuze gucikwa, turaza kugenda tukuvira imuzi n'imuzingo. Igikorwa cyiza mu by'ukuri twavuga ngo bravo kuri AFCM M23, yatangiye kugenda itanga za modoka twita imbangukira gutabara. Ni modoka zifashishwa aho bikomeye, aho umurwayi nyine abameze nabi akeneye kugezwa kwa muganga byihuse kugira ngo bamusigasire, bamuramire ataza kuba yava mu isi y'abazima. Izi cyane nyuma ko twabonye amafoto bari gukora ibintu bijyanye na Sarongo mu mihanda kugira ngo iteke kuzajya igora abaturage hano muri za Masisi, tayari batangiye gutanga imbangukira gutabara. Ibi turabigarukaho. Umujyi wanyu umukurikira ibiri kuberamo buri munsi wa Uvira, nyamuneka ntimuze gucika, no turaza kugenda tubabwira uko bihagaze muri uyu mujyi. Reka tubanze twamamaze, dusome no ku mazi, dusoma no ku mazi, ariko namwe mwe munkandira kuri like ndetse mwe munakanda no kuri share, mu sharinga
ubundi tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye mudutize umwanya muba munarayikinga. Okay, reka twamamaze tugaruke. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero twinjira mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nababwiye nti inkuru nk'iyi ntago wayinjiramo uri umwe, bisaba ko mugomba kwa muri abacambuzi cyangwa se abasesenguzi barenze umwe. Reka tubanze dushireho Matilda hano, nanone tushireho ni statement cyangwa se nizi mpapuro zigaragaza rwose uburyo ki raporo yamaze kugenda akora. Hanyuma sasa twinjire mu kiganiro, ariko kandi ku rundi ruhande muri iki kiganiro ntago ndi njyenyine. Vincent yamaze kuba agera ku murongo wa telefone kugira ngo twinjirane muri iyi nkuru cyangwa se tumanukane muri aya makuru. Vise, wiriwe neza, umeze neza? Neza Paita, niriwe neza kandi ndakeka ko n'abadukurikiye bameze neza. Yego. Keretse akagiripe kubera ibihe by'imvura n'akazuba bivanze, ariko ndimo ndakira kandi meze neza. Yes, Vise, twinjira mu makuru rero. Abantu benshi na n'ubu barategereje, baravuga bati Faita rwose ibyo bindi byose urimo byihorere, utati ahubwo tangira utubwire iyo statement igizwe na page zigera kuri 4 yakozwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikabyace igikuba ku binyamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyandika ndetse n'ibivuga, byose kabiri kugaragaza uburyo kingo u Rwanda rufite imikoranire hagati yarwo ndetse na AFC M23. Vise, bimeze bite? Wenda mbere uko tujya mu bijyanye n'ubusesenguzi turebe n'ibindi byinshi cyane, wakwihuta ukabanza ukatusomera izi page cyangwa se ukatubwira iyi statement uko ihagaze, uze kugerageza kwibanda cyangwa se ushire mu Kinyarwanda kugira ngo abantu babyumve neza. Ibyo ni statement yakozwe na Matilda Mukantabana, ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Statement igizwe na page 4. Ndumva nagerageza gushyira mu Kinyarwanda kugira ngo none n'abadukurikiye bayumve uko iri mu Cyongereza. Yego rwose. Nagerageze kuyishyira mu Kinyarwanda nagira ngo ntangire somi birimo none tuze kubiganiraho ndangije. Urebye ibikubiyemo nuko guverinoma y'u Rwanda yemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko itanye ubufatanye mu by'umutekano n'umutwe wa AFC 23 ibijyanye no ku impande zombi zihuriye ku nyungu yo kurinda abatutsi bamaze bibasirwa n'umutwe wa FDL n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero wareba ibyanditse muri statement rwemeje ko rufitanye imikoranire n'uriya mutwe biciye nyine mu ambasaderi nk'uko nari mbikubwiye. Mu nyandiko nakubwira kandi n'umu diplomate nyine yageneye komite no ishinzwe Afurika na komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Avuga ku masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye bigizwemo uruhare na Perezida Donald Trump. Matilda Mukantabana yagarutse ku ngingo nyinshi muri nyandiko. Inyandiko yakoze ku wa 4 tariki ya 24 Mutarama 2026, aho Chris Simon ukuriye iriya komite yagejeje ku bayigize ijambo ryagarutse ku guteza imbere amahoro
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda biciye mu masezerano ya Washington ya Perezida Donald Trump. Ambasaderi Mukantabana rero muri inyandiko ye mu izina rya guverinoma y'u Rwanda yashimiye Perezida Trump n'ubuyobozi bwe kubwo kuba barashyize imbere inzira y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Matilda mu inyandiko yabivuga. Akavuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikora ibangikanye ubu burimo hagati ya AFM 23 byose Mukantabana mu inyandiko akavuga ko amasezerano ya Washington agaragaza intambwe ikomeye iganisha ku mutekano urambye mu karere k'ibiyaga bigari, amahoro n'iterambere ry'ibihugu nyine bigifite uruhare muri aya masezerano. Mukantabana icyakora yagaragaje ko bibabaje kuba urugomo rwariyongereye nyuma y'uko M23 ivuye mu mujyi wa Uvira. Akavuga ati guhera n'ubwo mbere y'uko iva mu mujyi wa Uvira hari urugomo, ati gato ariko yuko aya masezerano ya Washington asingwa mbere gato urugomo rwari rukomeye, ati ruba urugomo rutagira izina nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira. Bavuga ko urugomo rwatangiye kwiyongera cyane bitewe n'ingabo n'imitwe ikorera mu bwihisho itaryozwa ibyo ikora. Aravugamo abacanshuro, urabizi ko twari twanabigarutseho mu gitondo tuvuga abacanshuro b'Abanyafurika baturutse muri Algeria, abacanshuro b'Abanyakolombiya ndetse n'ingabo z'ibihugu bitandukanye nk'uko nayo bigaragaje. Inyandiko rero y'umudiplomate ubundi yavuze ko kongera ingabo kunyuranyije n'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibiganiro bya RDC na M23 bibera i Doha byagiye bikorwa n'ibihugu bitandukanye atavuze amazina, ariko urabizi yuko twebwe ibyo bihugu tubizi. Twarabigarutseho mu gitondo tugaragaza ko igihugu cy'u Burundi kiri kuzana ingabo nyinshi aho gishaka kuzana 29,000 muri Karemi. Ambasaderi rero akavuga ko ingabo zongerewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagiye bazohereza ko byabaye imbogamizi ikomeye ku mahoro arambye, ndetse akanagaragaza ko bashaka gusenya intambwe yari imaze guterwa binyuze n'aya masezerano ya Washington yagizwemo uruhare na Trump. Ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika rero akavuga ko izo ngabo zihungabanya umutekano uhereye nko mu Gushyingo mu Kuboza 2025 ko zafatanyije na guverinoma ya Kongo zikora ibikorwa bigamije gutera ihohoterwa rikabije mu bice bitandukanye bya Kongo. Akanabigaragaza ko ibyo bikorwa byo guhohotera ndetse no kubangamira umutekano byanabaye mbere y'uko amasezerano ya Washington ashyirwaho umukono hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akagaruka avuga yuko rero mu gusubiza kuri ihohoterwa AFM 23 ibishishikarijwe na guverinoma y'u Rwanda, we yanditse ko na guverinoma y'u Rwanda avugira ko iherutse gutangira kuva mu mujyi wa Uvira mu kugaragaza ubushake bwo kugabanya amakimbirane. Urumva ko aravuga ati u Rwanda n'u rwagize uruhare gusaba M23 kuva muri Uvira nk'uko abigaragaza mu inyandiko. Ambasaderi Mukantabana arakomeza yandika ko kandi byerekeranye n'ibitero bitandukanye by'inyeshyamba za FDL zagiye zigaba mu Rwanda byahereye mu 1997 bikica abaturage, ndetse n'ubwicanyi uyu mutwe wa Jenoside wagiye ukorera ku butaka bwa Kongo cyifata mu myaka myinshi ishize nk'uko yabigaragaza. Akavuga ko mu guhuza ibitero n'urugomo rwabaye mu Kuboza 2025 avuga ko byerekana neza impamvu u Rwanda rukeneye kwikingira. Inyandiko avuga ko u Rwanda rutarajwe gusa ishinga n'ikibazo cy'ubukana ibibazo by'umutekano biva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa ko ahubwo runafite impungenge ku mutekano w'abaturage ba Kongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Akavuga ko afite impungenge
ibikorwa n'izi nyeshyamba cyane cyane mu byo zagiye zikorwa bizwi nk'ubucengezi, aho zaje kuva mu bucengezi zikaza gushinga umutwe wa FDLR zari hafi yo gusenya igihugu cy'u Rwanda, ndetse nk'uko n'ubundi bari basize bagisenya bakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Agaragaza ko nyuma y'ibitero uyu mutwe wagiye ugaba mu Rwanda hagati ya 2005, 2008 na 2013 wagiye usezeranya kurambika intwaro ariko ntubikore. N'iyi nyandiko Mukantabana kandi yahishuye ko hagati ya 2015 na 2020 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakoze ibikorwa bihuriweho bitashyizwe ku mugaragaro byo gusenya ibirindiro bya FDLR, ariko ubufatanye bwahise buhagarara bitunguranye ku mpamvu zitasobanutse nk'uko yabigaragaje muri nyandiko. Avuga kandi ko kuri icyo gihe ibimenyetso byizewe byerekana ko igisirikare cya Kongo cyongeye gukorana byimazeyo na FDLR ku rwego rutigeze rubaho guhera muri 2021 kugera muri 2022. Akavuga ko ubu FDLR igikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yinjijwe mu bikorwa bya gisirikare bya Kongo, kandi ko impuguke za Loni zikomeje kwandika amaraporo abigaragaza. Akavuga ko kuba ziriya nyeshyamba za FDLR zarakomeje guhungabanya umutekano ndetse no gufatanya n'ingabo za leta, bigaragaza yuko u Rwanda rukwiye kubungabunga ndetse no kurinda umutekano warwo. Akavuga ko kandi rimwe na rimwe zishyigikirwa ku mugaragaro na guverinoma ya Kinshasa. Akagaragaza yuko byose biteye u Rwanda ikibazo kandi ari ibintu bifite imbogamizi ku mutekano w'u Rwanda, ko u Rwanda rudashobora kubyihanganira nk'uko mu nyandiko abigaragaza. Akavuga ko yari impamvu u Rwanda rwahisemo gufata ingamba z'ubwirinzi ndetse rukanagirana imikoranire na AFPM 23 mu by'umutekano. Iyi nyandiko dukomeze tuyirebere hamwe ibirimo. Aravuga ko kubera iyo mpamvu u Rwanda rufite ubufatanye bw'umutekano na AFPM 23 kandi rubikora mu mucyo hagamijwe kubaka icyizere. Akavuga ko AFPM 23 ko ari umutwe wigenga w'abanyekongo ufite ibibazo bifite ishingiro ku butegetsi bwa Kinshasa. Akavuga ko birimo kwitwa gufatwa ku ngufu n'ivangura rikabije rikorerwa abanyekongo b'Abatutsi nk'uko Mukantabana bigaragaje muri iyi nyandiko. Mukantabana rero akavuga ko u Rwanda na AFPM 23 bihuriye ku nyungu yo kurinda Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kwibasirwa na FDLR n'indi mitwe y'intagondwa ishyigikiwe na FARDC nk'uko yabyanditse. Akavuga ko inyungu rusange u Rwanda rufite muri ubwo bufatanye ari ugukumira kongera kubaho kw'ibitero byambukiranya imipaka byaziranye ishyamba z'abajenosideri nk'ibyabaye mu mpera z'imyaka 1990 byashoboraga gushyira mu kaga u Rwanda. 1999 byashoboraga gushyira u Rwanda mu kaga. Akavuga ko icyakora rwagaragaje ko u Rwanda rutagamije kugena ibyemezo bya politiki muri RDC nk'uko yabigaragaje mu nyandiko. Twe ntabwo dufite mu kugena ahazaza ha politiki ya Kongo, abatindi dushyigikira imitwe yitwaje intwaro nk'inzira isimbura imiyoborere ishingiye ku bwuzuzanye. Avuga ko umwanzuro wiwe ko ibikorwa by'u Rwanda bigamije gusa kurinda abaturage b'u Rwanda binyuze mu gukumira ibyago bya jenoside biva hanze y'imipaka. Mukantabana kandi yijeje ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizahinduka uko igipimo cy'icyago kigenda kigabanuka hakurikijwe gahunda y'ishyirwa mu bikorwa n'amasezerano ya Washington nk'uko yabigaragaje. Ikindi yagaragaje mu iyi nyandiko, yagaragaje ko u Rwanda rudashobora kuzakora ingamba z'ubwirinzi mu gihe FDLR itarasenywa. Akavuga ko igihe icyo ari cyo cyose FDLR izaba ikiriho u Rwanda ruzakomeza rukarekeraho ingamba z'ubwirinzi. Akagaragaza uburyo ki FDLR yavutse ari arire ikarinda igera ahangaha yitwa FDLR igafatanya na Kongo mu kubaha intwaro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye nk'uko yabigaragaje. N'inyandiko yatanze imbere y'uko baterana
inama gusuzuma amasezerano hageze. Mu by'ukuri abantu bari biteze kugira ngo barebe icyo u Rwanda ruvuga, kuri u Rwanda rwagaragaje aho ruhagaze. Aha vise none ibingibi iyi raporo ibingibi birahurira he n'iby'abasesenguzi bagenda basesengura bagaragaza kuvuga ko bakucungana cyangwa se bafatakanyije mu bijyanye n'iby'umutekano. Ibi birasobanura cyangwa se biraha urwaho aba banyamakuru cyangwa se ibinyamakuru byo muri Kongo mo nabyo biri gusesengura bivuga ko ngo u Rwanda rwohereza ingabo. Twabonye abamoya bose bahora babitangaza. Ibi hari aho bihuriye habe na iyi nyandiko ya Madame Ambasaderi Matilda Mukantabana ni inyandiko isobanutse kandi ivuga neza ikigamijwe. Abatakuyobya abantu bagaba babihuza nuko ingabo z'u Rwanda zazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ukuyobya nyine nkuko n'ubundi basanzwe babikora. Ubundi muri politiki harimo ihame rivuga ko nta mwanzi w'igihe cyose nta n'inshuti y'igihe cyose. There is no permanent enemy, there is no permanent friend. Aho ku inshuti n'uwo muhuriye ku nyungu, umwanzi n'uwo mudahuriye ku nyungu. Aha urabizi yuko Mukantabana yagaragaje ko mu bihe bimwe bakoranye na leta ya Kongo mu gusenya umutwe wa FDL, ariko aya masezerano akaza guseswa mu buryo butunguranye. Ikindi agaragaza yuko mu buryo bwo gucunga umutekano w'u Rwanda kugira ngo hatagira jenoside ikomoka mu mahanga iza mu Rwanda, nk'uko n'ubundi jenoside yakorewe Abatutsi wabonye ari ibihugu by'amahanga byabigizemo uruhare, ko bafashe ingamba z'ubwirinzi. N'izo ngamba z'ubwirinzi hakabaho ubufatanye bwo gukorana mu by'umutekano na AFCM 23, ariko bakerekana yuko bitavuze ko bakora basi ibyemezo bya politiki bya Kongo cyangwa bagira imiyoborere ya Kongo ihinduka. Icyo bivuze nuko buri igihe icyo ari cyo cyose umuntu mudahuje inyungu, nawe ugira ingamba ufata kugira ngo inyungu ze ashaka gutsigasira nawe bitabangamira izawe. Ibi rero by'uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubinyujije muri Ambasaderi Mukantabana Matilda avuga ko u Rwanda rwagiranye imikoranire na AFCM 23 mu kurinda umutekano, birimo ibintu navuga nka bitatu. Icya mbere nabona, urabizi yuko u Rwanda rwasinye amasezerano ya UN akumira icyaha cya jenoside ndetse anagihana. Urumva ko harimo ibintu bibiri, harimo gukumira no guhana. Kugira ngo uhane urabanza ugakumira. U Rwanda rero nk'igihugu ibyago cyahuye nabyo cyo gukorerwa jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, icyo rugomba gukora igihe icyo ari cyo cyose ni ugukumira ko jenoside yakongera kuba mu Rwanda, ndetse n'ahandi aho ariho hose yaba, u Rwanda rwaba urwa mbere kujya guhagarika iyo jenoside. Urumva icyo biri mu kuba u Rwanda rwaha inama mu 23 uburyo bakumira jenoside n'uburyo bakoramo, nk'uko twanabibonye Matilda yavuze ko u Rwanda rwasabye AFCM 23 kuva muri Uvira. Ibyo nabyo biri muri ya masezerano u Rwanda rwasinye. Ikindi guhana abakoze jenoside cyangwa n'abayigizemo uruhare. Matilda yemeje ko u Rwanda rwo rwasabye M23 kuva muri Uvira, ko rwabagiriye inama, yabivuze mu nyandiko ye. Ibyo nabyo mu byerekeranye no guhana abagize uruhare muri jenoside ahari hose ku isi, u Rwanda urabizi yuko mu guhana abagize uruhare muri jenoside hari abo bagiye baburanira ariko babanje guhanwa. Urabizi ko abo muri FPR harimo bamwe mu babigizemo uruhare, hari n'abandi bagenda bihishahisha. U Rwanda rumva ntabwo rwahumeka mu gihe icyo cyose abagizweho ingaruka n'iyi jenoside batabonye ubutabera. Iki nacyo mu kuba haboneka ubufatanye mu by'umutekano na AFCM 23 bisobanuye ko abagize uruhare muri jenoside mu buryo bwo kugira ngo banahanwe, kuko wagiye urabibona hari aba FDL bagiye bashyikirirwa u Rwanda, bamwe muri bo bakanakurikiranwa. Ikindi nabona cya kabiri, urumva yuko ingamba z'ubwirinzi zivuze byinshi. Ingamba z'ubwirinzi ntabwo bivuga yuko u Rwanda rwonyine ari rwo rubigiramo uruhare kugira ngo u Rwanda rwirinde. Birasaba yuko n'ibihugu duturanye bigiramo uruhare. Niba u Burundi bukorana na FDL, niba ubutegetsi bwa Kongo bukorana na FDL, ntabwo bibujije u Rwanda ko igice gihana imbibi na Kongo udukontorora bakwiye kugirana umubano mu byerekeranye n'umutekano, kugira ngo hatagira ikiva mu gice gikontororwa n'inyeshyamba kiza kwangiza umutekano w'u Rwanda. Sibyo nibyo, ntabwo n'u Rwanda rwakwemera ko hari uva mu Rwanda wajya guhungabanya umutekano
n'igice gikontorwa na M23. Ibyo muri politike na strategie sécuritaire biremewe rwose ni ibintu bisanzwe. Icya gatatu mbona u Rwanda mu ngamba z'ubwirinzi harimo n'uriya no kugira ngo babungabunge ubukungu bw'igihugu n'iterambere, kuko haramutse hatabungabunzwe umutekano iterambere igihugu kigeraho ryasenyuka vuba kubera batishimiye iryo terambere. Ariko mu gufatanya n'uwo ari we wese wagira uruhare mu gutuma u Rwanda rubona umutekano kugira iterambere rizamuke nta cyaha cyaba kirimo. Vise ibi wenda abantu bose abasesenguzi ndetse n'abanyepolitike uko twe tubibona birashoboka kuba atari ko babibona, ariko se ibi bintu bitangajwe cyangwa se batangaje byasohowe n'uyu ambasaderi nta ngaruka bishobora kuza kugira ku gihugu cy'u Rwanda ku bigendanye n'ubundi cyangwa se ku bigendanye na diplomasi? Nanone se nta zindi ngaruka bishobora kuza kugira kuri M23 hariya kuri field cyangwa se ku kibuga cy'imirwano? Ingaruka nta kintu na kimwe kiba kitagira ingaruka zirarebye. Haba ari ingaruka nziza n'ingaruka mbi, ahubwo yenda sinzi n'umbaze ingaruka mbi cyangwa ingaruka nziza. Tugiye kureba ingaruka mbi bishobora gutera kuba byatera M23. Ingaruka mbi bishobora gutera kuri M23 mbona mu gihe M23 itakoresha neza ukukuzuzanya ubufatanye mu mutekano n'u Rwanda. Mu gihe barukoresha nabi urumva yuko u Rwanda bavinywa bati ubufatanye bwanyu ntabwo dukomeza mu by'umutekano kubukora. Igihe hagira uva mu bitero bikontora u Rwanda M23 bikaza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, icyo gihe byagira ingaruka mbi kuri M23 kuko u Rwanda ntabwo rwakwihanganira. Iyo ni ingaruka mbi mbona yaba kuri M23 mu gihe ubufatanye itabukora nk'uko ukwiye kubukora nk'uko u Rwanda rubyifuza. Aha, ndumva rwose ibintu bitari buze koroha, kuko nanone ku rundi ruhande ushobora gusanga ibihugu byinshi bigishizemo ko buriya nyine u Rwanda rukorana na M23, ugasanga nabo batangiye kuvuga ngo ubwo Tshisekedi akabigendera hari gusaba ubufasha ati nimumfashe dore naratewe n'iki byose, ugasanga bitumye nyine intambara yaguka cyane, ibihugu byinshi byazagamo rwihishwe, ugasanga bijemo noneho ku buryo bugaragara. Iyi naho ndabona ari nk'ingaruka ishobora kuba yaba in case. Nta u Rwanda rwigeze ruvuga ko rufatanya nabo ariko mu ntambara barwana. U Rwanda rwagaragaje ko ariko abasesenguzi bo nibyo barimo bari kwandika, kandi buriya akantu k'agaproof gato umuntu ashobora kukagenderaho. Ibyo basesengura ntabwo binyuranye n'ibyo Kongo yavuze. Abo baravuga nyine bajya mu mujyi wa Kongo, ariko ntabwo ari cyo u Rwanda binyuze muri ambasaderi Mukantabana Matilda yanditse. Icyo yavuga ati twebwe u Rwanda ni ugukumira icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano biturutse ku mipaka. Kwanga yuko jenoside yava mu mahanga iza mu Rwanda, kwanga yuko hagira abaturage bakomeza gukorerwa jenoside nk'uko tubibona. Ntabwo u Rwanda rwavuze ko duhumba Kongo ari M23. Ntabwo u Rwanda rwavuze ngo duha ibi n'ibi. Uwo ukuri mvuga bivuga ko muri wa murongo wa Kongo, kubera Kongo nicyo bisanzwe ivuga cyangwa Burundi. Ntabwo rero bahindura imvugo yabo mu gihe batamitswe na Kongo. Aha, reka iyi nkuru tuyiveho tutavuga byinshi, mu by'ukuri ugasanga niyo igize ikiganiro gusa. Reka ahubwo tugaruke nanone turebe, hari uruzinduko uyu mugabo perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Tshisekedi yamaze kugirira muri iki gihugu cy'Ubufaransa, bikananurwanurwa cyangwa se bikava ko ikibuga cy'indege na n'ubu bakomeje gushaka uburyo cyafungurwa hano i Goma, muri uyu mujyi wa Goma. Vise, uruzinduko rw'uyu mugabo ndagira ngo narwo turugarukeho. Nibyo twabonye amakuru ko Tshisekedi yamaze kugera i Paris, aho agiye kuganira na Emmanuel Macron ku byerekeranye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, kugira ngo haboneke uburyo ubutabazi bugera mwa kino gice cy'uburasirazuba bwa Kongo nk'uko babyanditse. Ya, ubwo se nibyo byonyine byamujyanye buriya
ntabwo ari ibyo byonyine burya ko umunyapolitike ntabwo ajyanwa n'akantu kamwe bafite ibintu byinshi kuri agenda hashobora kuba hariho kimwe ariko muri bizeri bakaza kuganira n'ibindi bitewe na mudu baraba barimo ubwo bari buhure bicarana. Yes, reka twigarukira no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Ubu rwose andi makuru aravuga ko tusimukiye nko mu Burundi gake, amakuru avuga ko ngo CDD-FDD ngo iranengwa gukora amasezerano amasengesho mu y'ubutitsi. None se umuntu uri gukora amasengesho wamunenga iki ko kari gusengera igihe? None amasengesho y'ubutitsi urumva icyo bivuga ko ari amasengesho atakuraho ahora bigatuma abaturage badakora. Wasanga ahubwo hari n'ibyo baba bari kwivugiramo bigomba kugira icyo bifasha, ari nka message bari gutangamo, abandi mwe mukagira ngo ni amasengesho. Nibyo nyine aba banenga bavuga bakavuga bati aya masengesho yo gutitsa ntabwo ari amasengesho ahubwo ni ibindi byinshi nyuma yayo. Bamwe baragaragaza bakavuga bati ni gute ubwicanyi bukomeza kuba ubwicanyi kandi bahora mu masengesho y'urudaca, ubujura bukomeza kwiyongera biba imari ya leta, bikomeza kwiyongera mu nzego za leta, kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu biriyongera, impunzi ziriyongera mu bihugu bitandukanye, ikindi kandi abarundi ntabwo bashobora gukora amatora anyuze mu muco, gukoza amatora bayibwe, aya masengesho atuma abarundi badatera imbere ubukene buri bwose, mu mbere y'amasengesho ntayo tubona kuko ni ugusamaza cyangwa ni ukurangaza abaturage, ni ukubasingiza kugira ngo babone ko hari icyo bakora kandi ntacyo bakora. Urumva rero ntabwo wafata umwaka ufatemo iminsi hafi 200 iminsi 360 ugize umwaka ubwo uzateza igihugu imbere. Imana iravuga natwe mukore mutenge mukora. Urumva niyo umuntu agiye mu gitondo akamara icyumweru akabara ibyumweru bibiri byaba ibindi rero wareba umusaruro bitanga ubundi ukabona nta gihinduka, yaba ari muri politike, yaba ari mu mutekano, yaba ari mu iterambere, aho usigara uyita baringa. Kwigarukira ku byatangajwe na Corneille Nangaa Ebaruwa, hari ibyo yatangaje hano mu mujyi wa Bukavu. Nangaa ari mu mujyi wa Bukavu yagarutse ku byerekeranye n'uko basubira muri Uvira, akavuga yuko rero mu gusubira muri Uvira ko igihe cyose babishaka nta wabitambika nk'uko yabigaragaje. Mu magambo yiwe rero aravuga ati njyewe igihe cyose twashaka gusubira mu mujyi wa Uvira twabigera kuko nta watwitambika nta watubuza. Nibyo yatangarije mu nama yahuje abanyamuryango ba AFC-M23 mu mujyi wa Bukavu kwa 2026. Nangaa akavuga yuko kubera ubwicanyi bukomeze gukorwa bagiye gufata icyemezo rero gikomeye bagasubira mwa biriya bice bagenzura. Bakavuga ati amanywa n'igihe turumva urusaku rwabaye rwinshi cyane, tugasabwa yuko twasubiraho kugira ngo tubungabunge amahoro y'abaturage. Rero mu minsi yashize mwumvise ko twavuye muri Uvira ariko tuhava mu rwego rwo kugaragaza ubushake, kubera ko inshuro nyinshi twasabwe kuhava kuko dusanzwe tubikora tugaragaza ko tudashaka intambara. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwabibyemeye, ahubwo tukihava bwatangiye gukora ibikorwa bibi. Rero ikidashidikanywaho ni uko mufite ingabo zigaragaza ko bishoboye. Umunsi umwe rero tuvuga ati turagiye ntawe uzadusubiza inyuma, tuzajyaho dufite ubushobozi bwose bushoboka, ariko ikibemerwa yacu nk'uko yagaragaza. Intego yabo ntabwo ari ugusubirayo, ariko igihe umutekano wakomeza kuba mubi basubiraho kuko baba bikorwa na Burundi na FDL bikamye. Yes, Vice, hari n'andi makuru ariko hari ibyatangajwe na Olivier Nduhungire. Olivier Nduhungire nawe hari ibyo yatangaje bitandukanye byerekeranye n'ibihugu bya Afurika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Avuga ati rero birakwiye yuko ibihugu bya Afurika n'ibinyaburayi bikorana, ariko bigakorana mu buryo bw'iterambere kandi mu buryo bw'ubwubahane. Aravuga ati ntabwo
dukwiye gukorana n'abanyaburayi mu buryo bwo kudusuzugura. Yabigarutseho mu nama yitwa Taskforce gutegurwa na Pologne, yari itabitse ku nama yiga ku bukungu yabereye Davos mu Busuwisi, aho Nduhungirehe nyine wari umutumirwa aravuga ati umuntu umaze igihe kinini ndetse n'umudipolomate ati wanakoreye i Burayi igihe kinini, ati ntabwo mbona yuko uyu mugabane ari twe dukwiye kuba dufatwa n'abantu batirirutse b'Abanyafurika. Ati ni umugabane ugikomeye cyane kandi ukaba umugabane ukize ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi kuri Afurika, ariko dukwiye guha agaciro ubufatanye, dufite isano y'amateka iduhuza namwe mu bihugu by'Uburayi, ndetse turacyafite ubufatanye mu by'ubukungu, ishoramari ry'Uburayi, ndetse turacyashaka gukora byinshi. Ati hashize imyaka irenga 60 Afurika ibonye ubwigenge, ati ubwo bwigenge rero tukwiye kububyaza umusaruro kugira ngo natwe ibyo dukora tube dufite inyungu, twiteze imbere kandi impande zombi zikinjiza mu bijyanye no guteza imbere ubufatanye mu by'ubucuruzi. Turi ubufatanye n'u Rwanda ruri gushyiramo imbaraga kuko uwo mu Kwakira 25 umuryango w'Uburayi wahaye u Rwanda miliyoni 5 z'amayero azafasha mu gukora imirimo. Ati ibyo byose rero ntabwo byakorwa tutubahanye, atari ko bwubahane nibuza bizaba byiza. Aha, ibintu ntabwo byoroshe da ngaho. Ariko ntiyanabuze kugaragaza uburyo Uburayi ari bumwe, Uburayi nabwo bwabaye bamwe mu batumije jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda iba. Kuko aravuga ati by'umwihariko nk'u Rwanda tukwiye kujya tugaruka ku buryo rugikomeje gutwaza no kwimakaza ihame ry'ubumwe n'ubudaheranwa. Ati bijyanye n'ibihe bigoye rwanyuzemo bya jenoside yakorewe Abatutsi, ati ni ibihe byagizwemo uruhare rukomeye n'ibihugu bitandukanye by'Uburayi. Ati mbere ya byose hari Ububiligi, ati bwaribye abacakubiri mu Banyarwanda n'abagize akarere k'ibiyaga bigari. Ati na n'ubu ingaruka zikigaragara. Aravuga ati Ubufaransa bwatereranye Abatutsi bitwaga muri jenoside ndetse bunafasha abayigizemo uruhare guhunga. Ati hari kandi ibihugu by'Uburayi byabaye ubuhungiro bw'abakoze amarorerwa mu Rwanda n'ibindi byagiye bibacumbikira kandi bikabahitana bidatanzwe ubutabera. Aravuga ati bimwe mu byateye jenoside harimo ibifitanye isano n'ibihe by'ubukoroni, ivanguramoko byakozwe n'abakoroni. Ati ubu twagarutse mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge, ati tukabana neza kandi twakoze ubutabera buboneye kuko kuba mu gihugu kimwe ntabwo dufite indimi zitandukanye. Ati tuzi ururimi rumwe, ati niyo mpamvu dukwiye kubana mu buryo bwiza kandi tugateza igihugu imbere. Atari ko Abanyaburayi mu gihe batakimbuza ko dufatanya kandi kubahana byaduteza ibyago nk'ibyo twigeze guhura nabyo. Vise twinjiza rero muri update. Muri update y'iyicwa duhereye ku basirikare 5 bo ku rwego rwa bofisiye ku ngabo z'u Rwanda basoje amasomo bari bamazemo imyaka igera muri Qatar, binyuze mu bufatanye bw'u Rwanda n'iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati, y'uko byatangajwe na leta y'u Rwanda. N'ibintu byo kwishimira iyo ntambwe ikomeye byabaye kuwa 22/26 mu kwezi kwa mbere, kuko na ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar yabitangaje ku rubuga rw'Ingazi. Avuga yuko abasirikare b'u Rwanda bize mu mashuri ya gisirikare atandukanye muri Qatar, aho bakura ubumenyi bunyuranye mu bijyanye n'uyu mwuga wo kurinda ubusugire bw'igihugu. Bakavuga ko ibirori byo gusoza ayo masomo byitabiriwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar bin Hamad Al Thani, ari kumwe n'abayobozi bakuru batandukanye bo muri iki gihugu, nk'uko byagaragajwe na ambasaderi w'u Rwanda mwakira igihugu cya Qatar. Ibindi turagarukaho n'ubundi ni ibyerekeranye n'uburyo umuhungu wa Victoire Ingabire yahuye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Uyu muhungu noneho yaje kugaragaza nyirizina icyatumye ahura na Minisitiri. Makuru yatangarijwe ikinyamakuru BBC yavuga yuko yahuye na Minisitiri kugira ngo amubaze impamvu atavuze ko byavuze n'ibihugu 16 ku Rwanda ku byerekeranye n'inshinga za Victoire Ingabire. Ariko Minisitiri aramubwira ati ntabwo dushishikajwe no kuvuga ku byo batuvuzeho, ati dushishikajwe no gutanga ubutabera buboneye kandi ku muntu uwo ari we wese
tureba ibyo asinywa tukabihuza n'amategeko. Uyu muhungu akaba yanahishuye ko yanasabwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ko ibyo yasabwe minisitiri ndetse na komisiyo byerekeranye no kuvugana na nyina kuri telefone ko akwiye kubishyira mu nyandiko n'akabishyikiriza leta y'u Rwanda ko bazabyiga kandi agasubiza. Dusimbukire mu gihugu cya Nigeria, ahavuga abasirikare 8 bishwe mu gitero cya Boko Haram muri Borno nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye. Abashinzwe umutekano bo muri Nigeria baravuga ko byibuze abasirikare 8 ba leta bishwe, abandi 50 bagakomereka ubw'intagondwa za Boko Haram zagabaga igitero ku mutwe wa gisirikare muri leta ya Borno. Biravugwa ko abarwanyi bahageze kuri moto no mu modoka z'ibitamenwa n'icyo gitero cyabaye ku wa mbere. Amakuru akomeza avuga ko igihe shyamba zinjije ingabo za leta mu mirwano iremereye cyane nk'uko Reuters yabitangaje. Bakavuga ko kuri uyu wa gatatu rero ukize tariki 22/2026 igisirikare cyatangaje ko ingabo zateye ibirindiro by'intagondwa muri triangle ya Timbuktu kandi ko bihagarika ibitero byari biri gutegurwa hakoreshejwe ibiturika biteze mu modoka nk'uko babigaragaza. Igisirikare cyavuze ko ingabo zahagaritse imodoka imwe yari irimo ibiturika ariko iya kabiri ikarenga uburinzi bw'ingabo za Nigeria, igahitana abasirikare benshi ndetse n'abagize itsinda by'abasirikare bakorana n'iki gisirikare, nabo bamwe muri bo bakaba barahasize ubuzima nk'uko byagaragajwe. Kadusimbukire muri Ituri, ahavugwa ifatwa ry'abantu babiri mu gace bita Biakato. Abo bantu bakaba bari baguye za Butembo ndetse bakajyanwa mu gace ka Mambasa, bakaba bafashwe n'abarwanyi bo muri ADF nk'uko byagaragaza. Inyarukiro Burayi muri Iran hongeye kumvikana umutingito wa kabiri no mu ntara ya Kerman muri Iran nk'uko byavuzwe. Akaba ari uko waturutse mu kujya kuzimu bwa kilometero 10. Nabo rero mu batubwira bavuga ko bitoboka kuba bifitanye isano n'igeragezwa rya kirimbuzi byo mu butaka nk'uko bamwe babigaragaza yuko igihugu kiba ko kiri kugerageza intwaro za kirimbuzi ariko byateye iturika ry'ibisasu. Ikindi ni uko twavuga ko byatangajwe na Trump yavuze ati uri rutoki urukumba rutatu, urutoki rwanjye rukumba cyangwa urundi Irani cyangwa n'undi washyigikira, ati yita zumva ibyo tuyisaba mu byerekeranye n'umutekano dushobora no kurasana. Ikindi ni uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umudepite uhagarariye leta ya Texas mu nteko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko kwinjiza abarwanyi ba M23 b'abanyekongo mu nzego z'umutekano za leta kandi ibihugu by'akarere bigakorana mu kubyaza inyungu mu y'agaciro ya Kongo ko yaba igisubizo cy'intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko yabitangaje. Nubwo bamwe mu banyekongo babigaragaza n'ibintu badakwiye gushyigikira, ariko AFM M23 akaba yaragiye igaragaza yuko ibyo utabikoze. Abanyekongo nabo bashingiye kuri ya statement yakozwe na Ambasaderi Matuda batanze bavuga yuko u Rwanda rukwiye gusabwa kongera gukura ingabo zabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Perezida Tshisekedi abivuga. Ndabona gahunda aribyo bari kwandika cyane bari kugarukaho. Aba basesenguzi nahoze mvuga n'abanyamakuru babo. Bill Gates nawe yasuye u Rwanda nk'umufatanyabikorwa w'ibanze wa Gates Foundation ndetse avuga ko no kuri gahunda ya Horizon 1000 y'ubuvuzi bushingiye kuri AI aho u Rwanda ruzahabwamo miliyoni 50 kuko yavuze ko u Rwanda rugenda rukoresha neza amafaranga ruhabwa. Aravuga ati u Rwanda rukwiye guhabwa indi nkunga yabafasha mu guteza imbere ibintu bitandukanye mu buvuzi ndetse no mu bindi. Dukoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ya Amerika Ubufaransa nabwo bwafashe ubwato butwara peteroli y'Uburusiya byatangajwe n'ubundi n'ingabo z'Ubufaransa zirwanira mu mazi kuri uyu wa kane ko zafatiwe mu nyanja ya Mediterane ubwato bwari bwikoreye peteroli buyivanye mu Burusiya. Ibi binyamakuru bikavuga yuko abayobozi b'igisirikare cy'Ubufaransa birwanira mu nyanja batangaje ko ubwo bwato bwitwa Greenwich bukekwaho kuba bwikorera peteroli
bwiyishyurira igihugu kitariko. Itangazo ry'icyo gisirikare rivuga ko ubwo bwato bwarimo buherekezwa kujya ku cyambu kugira ngo bugenzurwe neza. Amakuru y'ifatwa rya buriya bwato kandi bemejwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu butumwa banyujije ku rubuga rwe rwa X mu gitondo cy'uyu munsi. Macron akavuga ko ifatwa rya buriya bwato rishingiye ku kuba burebwa n'ibihano mpuzamahanga no kuba butekwaho kugendera ku bendera ritari ryo. Yavuze ko operasiyo kubufata yakozwe ku bufatanye n'abafatanyabikorwa benshi b'Ubufaransa ndetse hakurikizwa amasezerano y'umuryango w'abibumbye byerekeye itegeko ry'Urwanda nk'uko yabyanditse ku rubuga rwa X. Amakuru bakavuga ko bafashije Ubufaransa gufata buriya bwato harimo Ubwongereza bwatanze amakuru y'ubutasi. Macron akavuga ko Ubufaransa bwamaze gutangira iperereza ryo mu butabera nyuma yo gufata buriya bwato. Ashimangira kandi ko igihugu cye cyiteguye gushyira mu bikorwa amategeko mpuzamahanga no guharanira ko hajyaho ibihano bigenerwa kino gihugu cy'Uburusiya. Yungamo ko ibikorwa bya Shadow Prince, amato ya nyirayo baba batuye abantu batazi, bitwara mu gutera inkunga intambara y'ubugizi bwa nabi irimo gukorwa muri Ukraine. Akavuga ati Ubufaransa bwafashe buriya bwato nyuma y'uko kuri tariki 2 Mutarama ubundi bwato bw'Abarusiya buzwi nka Magnera bwafatwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nyanja ya Atlantika n'ubundi bwagaragaje ko bujyanye peteroli muri kino gihugu cy'Uburusiya, kandi ari ibintu byagiye bigaragara yuko ubu bwato iyo butwaye peteroli ijya mu Burusiya bikomeza gukongeza intambara ibera muri kino gihugu cya Ukraine nk'uko Zelensky nawe byabigaragaza. Numva twasoreza fayita tukaza gukomeza mu yandi masaha. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe. Yes, bakunzi ba Eugene Official rero nuko rwose update zacu zo muri iki gicamunsi zihagaze nuko zari zihagaze. Reka ahubwo rwose tufate umwanya tubashimire mwe twabanye rero kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. N'iby'agaciro rero turabakunda cyane, tuje gusubira mu yandi masaha. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent twabagezagaho amakuru nk'ayo muri iki gicamunsi aremereye cyane. Turabakunda cyane. Hanyuma rero ni munyemerere manze mbasabe kunkandira subscribe ku batarabikora, mukore kuri subscribe, musabone mukane no kunzogera kugira ngo notification izajye bageraho mubona amakuru mu bimbere, amuce ukuri no kubona amakuru yamaze kuba umuranzi. Kuba bikoze rero ni munyemerere munkandire kuri like ndetse muna sharing iyi nkuru kugira ngo dukomeze kugenda dufatikanya kwagura umuyoboro. Uyu muyoboro wanyu, umuyoboro wacu, aha ndavuga umuyoboro wa Eugene Official. Turabakunda cyane, Nyagasani akomeze abarinde kandi abane namwe. Ciao.